Jonangan pali kulali, spirit and truth. God is spirit, and who worship Him must worship in spirit and truth. Tiyan sa tharao sa biya na tharao la petakan ang biya kops te. Kaan kal ning lo na jipat kalay arot have time for that. Thang chat na kong kalakar kaltilay pamde un zai cha thang chat na kong hai tlai mi se chun tharao kong hai tlai mi se. Atukan chim je petak kong si cha petak tu kan kalay te tang lai a hin patiyan sa tharao sa biya tu na tharao la petakan an biya kops te. Kan thế tầm ngày mà he là tên là tu tiếng à chân về tắc lại thà rồi ahil phiền khó ngày mi cái lại mi cái ngày mi nó có mùi lâu cái experience thằng thật nặng lại thế cùng này ngày experience cái này chẳng nghe thằng thật nặng lại sẽ thằng thật nặng chỉ mà tâm bình rất chìm tệ lại thu thì ta cái so deep very very deep. Experience này lâu mini chum ko mi slow experience này mi cha se ma he atian chu tharau se abia tu na ni tharau le ta kan te tu ga khan betak kong he kan chim chu ma he the spirit tharau kong pathian kong kha trompal te kan miss mi tang re lai mini ka te ma ka ban fon te la tu betak kong ka chim chu ma he betak kong ba ni fiang lo betak na tharau nanti mi tharau kong karak lu tiki thang that na kalu tak na fiang te ko la kha te ka okay tu worshiper ko sama thang that tu tak sama tin ha zong kana mani fiang te lai Sunday zar cheri praise and worship through ki worshiper na salaw kan hu zar ro khan kalasanu til pakhat tu mi mu aw min lo tu te aw min lo te ga thang that na ka ban to life in the true ya tang comment mi chu you are real worshipper ka ti ka thang that nak lai kong ti worshipper tak tak chu tharau le betak I pathian thang that tak tak mi chu kha kan sko arsat na ka tun chana pathian kan thang that ko chu tharau le betak kan ti mi chu avani pe tlai khate ka ban dang tan haning te thang that na kong karat ka karka tila first worship tampi chim ding kanai part 4 tiang kal tila da te atam pi chim de ke experience kong latial na kong he pe tlai di thang that na ban tlai di kan sabia kong ban tlai di sam chung na ka zolo pe thang that na wang te di video bo ki atam tak chim ding kanai ya chan zari de lo pathian bia tu kha man tha thlo me tu ban experience ka thanak chanum te la ke karak lan lai tampi hi chu chim lai lo koring kwat khat angan pakhat kulali bia chu create betak chu create bia chu pathian se bia chu pathian henum sarmi bial te lana bia choro kumchang de part 1 part 2 a johanangan pakhat ame pakhat en leili kalaga tampi kan chim chu have an pe line koring kwat khat te ha kolos ha chung te ha Jim chung te ha te khai kam ban pet lai ya tu ka zon teng ka ban chia than pakhat te ka ban bring than bia chu create betak chu bia chu kam pathian ka ya chuak mi kam pathian kai chuak mi chu pathian bia kam pathian kai chuak mi chu ba jisu chu bia chu create ka se de ne cha tu kan chim chu me he about Jesus Christ Jisu kong kan chim cha atu betak te chim lang mangi ama Jisu kusko Jisu ni ama kong khai chim Jisu ni apa kong kan chim Jisu ni betak kong kan chim ani pe lai di abe fang man ding kusko chu ta chun na kala ning lo di kan din mi di he mun tam pian man GK nau ko na te di se te chu mình lại không có mà ta chun đã cái đi cả rồi chun đã nó mà này rồi là ấy là tên là mình chun đã cái đi sẽ đi nó ra thì câu xì rồi cả đi nó sát lên nó đến thi nó bay là Chinese thi à chăng là đi nó đến câu dễ là nó đến thì thi cái đinh nó đi thế là tên cả đi scout water
apol ka awan ni pitlai di kan ni fian na dinga chu cha kan patien kai chuak mi sarmi bia der sana kai chuak mi no la pek na ke chuak mi bia chimi chuak mi bia te ka afa pa lo te betak apman na kan ser na ka chu cha afa pa thiam thiam ka zon de bia chu kri ke se te zo hanangan pakat ami pakatin hlei na krak re than te te ke chu bia chu kri kha si kri chu pathian mual la pathian phim na kha si te pathian chu taksa na ra minung na ra phim na na ra mual na ra ngay thiam na ra tai dor na ra a du zat na chekho kan lai ni na pa le fa pa le tiang trao chini ti kan buai di hao kan pathian chu a du zat na chekho na rel ko zat na chekho tuin tampi rel ding kanai kan pathian statement kan dia le sar subject phapo hin atu kan pathian ai check na kha tu ka ban chim thuma de bian taksan cheu na kan nun na kan te da tu he sab leili lenga rong statement kan dia mi patri platform kan dia te lai atu ai check na pol kha dot na kan fapan tiang trawen taksan cheu na kan nun na di pol kha ka ban rel te lai okay karak ban lai Revelation Bethlam akan the word of God which is called the word of God te an out na amin ka pathian bia si te mai kong he Jesu Christ kong ka chim I vole arak lai rang ai chit nak oh ban chung rang anum Jesu ne chit kan ni zong lai tlanga kanum leo kan ni sutil zua tak tak mi kan se rang kan zula tampi kan nei cho kan zula tampi kan nei na kan zula tampi kan nei ar kan zula tampi kan nei me he le chom pai kan zua ko lo sa makai sutil tampi nei mi kan sa kai jong rang rak nei ve love it until now horse ball le cha la warnum jisu nei chitela cha ka hen Jesu kong revelation akan Johan ni ahu mi kha pakat nak mu mi kha tra te vare li va study achun ka study so ke chimding ak chian ha law revelation ke exam file rading means le ke hi prophet bantuk phuni file thilum te lai te bantuk prophet piu bantuk ki ke ka chinlung a jeng han chim law e jeng han ka to law ka le hi ka zon no lo ka le ka study law ya herm te bentuk te van pit te du mi tu ka chian ala ta kan to la ka zona han Johan ni lak na ka hui vanan ka choi ti ni he ton ni portil ni khan te Jesu kong ka chim ai ek ni buan che te ti sanai ni an au na ka min chu pathian bian te chu cha Jesu he amina pathian bia ti dong se pathian kai chok mi bia ti dong se betak ti jong ti kho se te amin tampi part 4 part 5 Jesu min pol tampi grak chim te la babel chungian mi Messiah king te ke la sual na akal pitu heti bentuk te amin te lang na kha tu khal heti bentuk Messiah siang pra ti bentuk kha dang ten karakal than te lai ke karakal lai Bethlam mangan thei ko thei thum kha bia chu creativity ai ni pon chu thi ai ne di anau na kamin chu pathiam bia ti sete anau na kamin chu Jesu anau na kamin chu pathiam bia anau na kamin chu taksa anau na kamin chu thiang trao tikhan Jesu bia kha tampi kam Jesu min hi tampi na lang kam pathian kha arak attack na kha tampi man kho sete okay karak lalai zoha nangan lay sri me lay sri betak chu pathian bia atu hi en te sign te kan tua this mean almost done 2-3 minutes kan dilai kan pathian sun pa nak tas ko se okay help me Lord this is ending zan le kan kaldi mi kan di ding my Lord help me more was we meet kan help me kaltak ni usul mo remind us show yourself betak chunang ma na si betak chunang ma biasin betak chunang fapas
nan ma van chimu nan ma na long in the name of Jesus. Amen, amen. Okay, so lai sri betak chu pathian bia betak chu nan halai betak ne chan luat tar lai nan ni chu betak khan than tang na betak chu na bia khasite Yesu ni azul tu pol na sa tha cham mi pakhata apa hal biak mi pakhata aitel mi chu betak khan than tang na te hi tak sai anung mi thisen anung mi ru anayi hi volei chungi ummi pathian na tharaw na no mi pathian na fapan no mi pathian ni dot nak nei nak nak khe no mi taksa ni hin Yesu ni nung se ti adu mi apa sina halpiak me chu betakan chang se betakan nung se betakan kar hang se betakan ipi se tho pi se ti kha apa sina Yesu ni tha champiak nu se abe pi tatak let me repeat Yesu ni tha akan champiak nang mal ke ma sa ya betakan chang ha se ti nu je kin da betak chung ka than ko lai betak chu di da si pathian bia kan re hau kan ngei hau kan study hau kan study long slow kan re long slow kan ngei long slow kan zoom I kan nun pi hau belief system kan kal hau a believer a kan nak chan hau kri fa sinak men kan betak kan than ko slow kri fa si men mi chu bible an re lo sunday pung kal long fel choir guy long fel Praise and worship Sunday Hoi Long Anrianan Dua Inan Loi Nua Monday to Saturday Bible and Retilo Tan Cham Tilo Kana Polka Betakan Chan Naga Anitelo. They are just Christian. They are just religion. They are not believer. They Suja believer Polchu belief system akan Patian Bian Chan Nak Chu Patiam bi real nak la zoom nak kan kan really kan study kan zoom kan nun pi hau chu tiga believer kan ra la ya than krok chim chem mi khan betak chun na thang la Yesu ni tha kan chap mi khan na nei tak la ke ji da kan nei ri thung thluk pia ngan hlei kwa angan hlei mi hlei kwa hin hebrew hlei thum pre ta kan tel chi okay Lord help me what is that okay betak chu zung zalin amaning test ko ti betak chu zong zalin ama aning test ko let me go deeper betak chu zong zalin ama aning test ko pathian chu zong zalin ama aning test ko pathian fa pa chu zong zalin ama aning test ko betak chu zong zalin ama aning test ko dot nak chu zong zalin ama aning test ko hebrew angan hlei thum priya kan Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yesu chu ama ning te sko. Chimdu mi chu miracle tu mi tu pengko. Dot na kanai mi kanai pengko. Zang fa na kanai mi kanai pengko. Ngai thiam na kanai mi kanai pengko. Zan he chun he ma ning te sko. Ni zan he tu kum he ma ning te sko. Ala ni kum thong ni liu kha tu chun zo ma ning te sko. Kan pathian chu chu tin ning te sko. Pathian kha taksan ra ye taksara zo ma ning te sko. Minung in ra ya ma ning te thiam kha sko. Tu kan chimi betak kan ti mi chu apman ni betak chu ama ning te sko. Ama ning te si cha a thong mi si cha betak chu nan thelai luat na kan pek na ta Yesu ni kan chimi chu chu se. Cha kan luat na tak kan freedom tak he betak ka pathian bia aluat mi kan chang krina kan luat tar chang korwana ga kri kong ak chiro la dang te krak kal te lai freedom tak tak te mi nula pa na nula ka la free lo min tam tak che tang ka nang ko la thi tu nang ko des nan free lo afiang nan thilong min nan chim thlo nan free lo kha por te kha nuak tlang wala na nuak sna nang wa na freedom lo tuk chan tam tuk kha anyway ala fakal ka napa melengkha no macet ina khana nakal de kena pol
freedom lo di mi chu couple thang that nak te se experience tam pi ne ke tikha person worship ma freedom lo tam tu nan free lo tu music ka palla ka sak mi ka palla te na china pang ka freedom lo chi chu ke chi ki pol ka freedom di chang atu hi ke pathen na ka zang fa ke ki tha man mi he hong ki lo wen wayalat pol ve ke ka mang la so ka chi ka guitar ko tu I enjoys my guitar ka freedom tu sa kapal lai sa kai pal lai atum kapal la ti mi nge nei lo ngam sang tung dir zai cha tia ba thiam bia ka kan freedom nak sa family sina ka freedom karian tuan na ka freedom ka lu ka chua na ka freedom mol khal na ka freedom de cha betak ka thai betak chu ka chunga nu chu ti ka ma ni chen luat na ka pe family luat na ka pe riana luat na ka pe cha ta luat na ka pe thiang lo mi zau na thiang lo mi tong na thiang lo mi hun kal nak te bol luat nak tam tu ka pe kar chim te la adang sar man te te chu cha betak chu nan thei lai betak nan luat tang lai ti cha kan luat nak hi betak sa kan tak sa cha kan thisen cha kan mi cha kan ku cha kan ru mi cha family cha kan rian tuan na ka te kan pathian I mean thang thas ko se kan di ruwa ka te okay di kha chu cha part 1 part 2 di part 3 si de chu cha za te kan adong na ka ending ka man to la okay na si pakhat pakachim oh thank god okay ka kan no tang mi hin tu zan le betta kan ti mi chu pathian ka sko isu ne thun tam tu achim betak chu anei tu capacity betak ka thei nak chu capacity ka thei mi si te chu pathian chu bian kan sinara chu pathian chu taksan kan sinara chu pathian chu fapan kan sinara chu pathian chu tharaw kan sinara te chu pathian chu cheo na kan sinara chu pathian chu nun nak pe kan ra chu pathian chu dot na kan ra phim na kan ra chu pathian chu dai na kan ahon na check ti se ka lai chim chen na mi go deeper pathian chu tai dor na kan ahon check rivalaya pathian chu rem na kan hivalaya man check chu kan pathian chu afapan siang prang nak ra dai na kan nak ra uk na kan nak ra du zat kan check kan pathian kha chu kan pathian chu tu zang ka chimi betak ase betak adir pi mi se betak anai tu se luat na akan pe tu se zayen abian zayen afapan de afiang tu hipin chu ra te lai duin kan te fa zong nan chim kho lai kan mulo kan te fa zong thi vial te bai bo le an kho lak lai kan mulo kan pathian ni abia holding nga kan pek niya sung loi tu kan lai mi cha ama sun par nak cha sko se okay chutin se part 4 part 5 krak pe than lai part 4 krak pe ding mi hi isuni lam lai petak le nun nak si te na petak kan chim nun nak le lam sinak kha hazana krak pe than la rok doi kho te rak zom be YouTube ka ban tha chol lai Facebook ka ban tha chol lai pathian sun par nak cha sko se glory to God amen 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 atu hinum nak ral ramanum komen naral tuk nak na dong nak slow let me repeat atu sizung anum komen sizung num nak kha na dong nak slow thong anum komen thong in kana dong nak slow riana anum komen na tu na truan lang mang min rian kha na thi tiang na truan mi slow kha I can tell you that pathian ni nun chan pek mi pathian ni an sam ho chan afapain an seri an ser taka ama adu ten an seri swalam nei ten an ser til pakhat di ding an ser til pakhat talent peki chu an pek mi talent chu record to ding an ser iwalai nei chungi an sam ho chan na tu ading mi a give an pek mi alau tlaw ding an pelo na thi nui an rok tu te dinga an rok tong te dinga an rok chon te dinga chu an sam ho chan se chu nei tu chu
betak se tu jang kan chimi chu betak chu kan ngai heri kan real heri kan ninun pi heri kan sum her fiang tu kan pathian sun pa nak sa chim nang mga sa tam tu have a lot of to say kedia kan masite ke peace be with you naral ram nakhan peace be with you na suzung nakhan peace be with you na thong nakhan peace be with you vulai niam pek mi dai nak ji su nakhan pelo ama dai nak wa kan pek chu tu ka ban thei tar than be blessed financially, be blessed physically, be blessed spiritually in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Pathian ni chua kan pek chang chiami at harin nan chunga tlung chan ko se nan taksa cha nan tinlung cha tlung chan ko se nan thrau cha tlung chan ko se nan pachom nak tangka cha tlung chan ko se in the name of Jesus. Amen, amen, amen.